Быйылгы сыл аммал уһун чапчылган нәһилеген олохтоохторугар төрәбі дойдуга бәрінилях болу сылынан білдірілен үгістер әхнытылар. Бу күннерге кыһыл сылу соржан кавалера Филипп Лобановка оны гражданской серии сүйіз сылынан чапчылғаннағы кыргыһыган Аллах сквердер әрейділар. Аспытыйы сәттуын сылларыгар амма хорсуну ола патриот ытчата комсомолец Филипп Лобанов аты бүтін Сәбейский союз үрдінен дурахия аттамыта. Тыгынчы тоғыз үй сәттуын 2 сылы 5-2 күнігер әдер саллат армия кәккетігер сулус балы сылжан. Сахалин обалағығыр олығын толу куран туран умадықта қысқылаты бағартан үрхүй бүті. Бу хорсун быһыта 2 миллион салковайдах народ байын долун олохтоохтору улахан алжархайттан быһабыта. Бу беле даталар черчилеринен герой төрөбү дойдутугар чапчылганга кини атын сүгер аскола телгехетегер сквер тутута барда. Эти патриотизм хылынан терехнербит иненер бипеттер биһиги аспыт неделяга бу депутаттар быһарыларынан Филипп Лобанов атыгар улуса кини атын бир улусага иңердибит. Онна билин атын жоннор эдергаллар, бу албагалахгаллар силбыттара оннотан жээлерин туттан хагалыктара бихи бу нехлек бүжүстө каччы көрөмөт онно солун ордубут. Филипп Лобанов корсун быгына орбута бен сыла толар ген. Онна кини бен 2 хыллака төрөп паллана 2 тыгынча хүрбек кылга хеттон төгүркө сахан толар ген. Оны бәбит инициативатынан ыңыры тахар бүкбүт. Кластар кастыны туттар бүттарынан аңардас бу класс биһиге. Он төт аңар тыгынчаны, онтан вылар он төт тыгынчаны, оннагылар барата көмөлән, болгурдары китте көмөлән 6-12 тыгынчаны окумуян уктубут. Чапчылган серите историяга тыгынчы 900 сүрбек кисылы мусустар хүрбе үс күнүгер кирен, амма сала болатыгар сахучу сабат үһәнылыны токтопутунан биллер. Олохтоохтор оны кыһыллар әтерәттере деребинени түгүрү бүтүрүңнәре кытта хетте час сарилес bittere. Бу болбут кыргыган Аллах скибери чапчылган олохтоохторун общественный түмсүүтэ грант сүйен оңортордо. Бары неден-то хайыбыт, учталлар, бары күджағастара әдеттері бары. Чапчылған историятын, амма историятын, білгендері Энникитин чапчылган нехелеген жона сәргәтә дойдуларын историятын кәләр үтчәккә тердер сыллах үгүс үләнне буланныр. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телевидениете, Амма.